di kubur naga shlem jong nongsan Hima. Menteri Rang Bakdo Gari Narendra Modi ulahap bansange kumba khatsan hadu arpau minit AA hasingi balang hakawai ke Surok hajala Punjab hadin begiladon Nongïakhih ke bala Khang Surok step jong singi balang Modi lawan point Delhi habatenda hakabaw la thumu banle National Martyrs Memorial ha Husaini wala de helicopter ndai namar ke jing hap slap Menteri Rang Bakdo ulahap kumba arpau minit AA kane galong katkum ke jing pentep bala ai de katnat korbari lane ke Ministry of Home Affairs Hindrai namar kesun beneng ke klep mailat larai bu Modi unlai National Martyrs Memorial de kali kaban bampor kemba art kentatam namar kata Modi ulami na batenda banle chakte ke jaka hadin bala pentikna de DGP ke jala Punjab bala penbiang ke kilat pahara ndala pai ke jaka bala tip kum ka Husaini wala kabaga National Martyrs Memorial ke jengai sekumbala 4 kilometer Modi berki kali ke bobot iu kilahap bansange hagawai ke flyover la syam bayakane ke Surok la Khang dagi katu kadingot kinong pelong Nongïakhih la yaitu bo Modi la Sahkut hakata ke flyover kumba khatsan hadu arpau minit ke MHA ke laong baladap pentip lupa syaka sarkar Punjab hagabai de ke jingwan jong Menteri Rang Bakdo bat katkum gorkom ki jela ki dewan penbiang ki lat jiada baro hadin kate ke jingja ha kate ke flyover la rai bu Menteri Rang Bakdo le phaino syakakat lingsoin ha batinda bat namar kata ki jelang jong Menteri Rang Bakdo ha jela Punjab la hab pensange na kaliang ke MHA ke lapan kaipot ha sarkar Punjab ha bai dei bat kene ke jingja